Шарипов Сайбурхон Усмонович, Судаи ноҳияи Фархор, соли таваллудам 24 январи 1968. Ҳамин соли 2007 охираш мехел ба мегем вай равияи салафӣ дохил шудем, ҳамин чизоро ба худ ақида қабул кардем. Ва соли 2009 қонун баромад ки ҳамин даъвати салафӣ ва ҳамин равия мамнӯъ. Мо ҳамира ва хиста сафар када баромадем рафтем. Россия рафтем я мо ҳамонҷо ба Миср рафтем. Миср рафтем. Зану фарзандоам бурдем. Ба хотири гуфтем ки акун ягон фитна да гирифтор нашем, ягон тухмат бо ягон чи хистем рафтем. 5 январ ҳамин қонун баромад, мо бигем 12-13 январ баромада рафтем инҷа. 10 сол бигем ҳамонҷо да. Дар ин чизо оддия ягон чизи мамнӯъ нест онҷа да. Ҳар кас масъалаи ақидаи вай ягон вай нест. 8 сол бигем 8 сол дар Миср будем, 2 соли охир дар Иморот Муттаҳидаи Араб. Хел фарзандоам онҷо буданд. Ҳамин як кӯтоҳ саргузашти мо сабаби сафар карданмон ҳамин буд. Бисёр мехостем ба ватан гардем, бисёр метарсидем ки шояд ки ягон мода мушкила кунанд. Хел ҳама ҷо ҳам хебуда хубш гашта ҳамун ақидаи бобои худмона мазҳаби худмон. Ба ҳамин хилоса омадем. Хеле қасол сабаби гуфтем ки наомаданмон ҳамин буд ки метарсидем. Вақте ки ин ҳукумат авф қарор дод, касе ки ба хоҳиши худ эзоҳ мегем ин кор да даромад ҳамин чизо, мо хеле хурсанд шудем. Кай омадед ба? Як моҳ зиёдтар шудем. Ягон хел аз ҷониби ҳукумат? Не, баръакс бо ҳамин мақомотҳо пешвоз гирифтан. Хеле эҳтирому ҳамаи чи. Аҳли байт ҳам овардед? Ҳоли як қисму фарзандому оиламон мондагӣ хеле вақт талаб мекунад. Билет гирифтану баъзе масруфото дора. Онҳо дар Мисранд ё Русия? Миср. Ният дорем ки айёрам иншоалло ки биёрем хеле ниято. Фақат ҳамира хай гуфтанем ба ҷавоное ки ҳозир дар берунаи кишваранд. Бисёр онҷо да ки бошӣ, бисёр дурӯғҳо бисёр мешунавем ки зулмаи хеле мақсад ки ҳамин хеле ваёан бисёр одамо метарсанд. Яке мисол ки касе ки моро мешиносад ва медонад, мо мехоҳем бигӯем ки ҳамин чизо дурӯғ аст. Мо омадем ина як моҳ зиёдш як моҳ қариб 1.5 моҳ озодем, ягон фишор нафаҳмидем, ягон чи нафаҳмидем. Баръакс ҳамо пешвоз гирифтан эҳтирому ҳама чи вай буд. Фақат гуфтанем ба ҳамин ҷавонон ки дига фирифтаи ҳар гурӯҳҳо нашаванд. Хеле ки мо шудем пушаймон шудем. Барои худ мо фаҳмидем ки ҳамин чизо ягон равияи бегона ба мардуми мо бегона дига хуш нашаванд, ҳамроҳ нашаванд. Биён ҳаминҷа да ватана обод кунем. Имрӯз мо бисёр миннат дорем вай пешвои миллат ки ҳамин иқдома пеш гирифта. Мо имрӯз баъди 10 сол ба ватанмон гаштем ва бисёр хурсандем. Айнам ай омадагимонам бисёр хурсандем. ки хурсандимонам ин ҳадду канор надорад. Бо ёру дӯстора дидему ба акаву хоҳару хешу табору ёру дӯсто. Мақсад ки бисёр хурсандем. Фақат гуфтанем ҳамон ҷавонода ки биёянд ягон хеле дига фишору таъқибу ҳамин чизо нест. Мақсадам ҳамин аст ки омада мо пушаймони худро изҳор мекунем, ва исбот мекунем ки мо ҳамин чиз воқеан ҳам пушаймон шудагӣ. мо зиндагӣ мекунем ранг. ин чӣ сабаб шуд ки шумо мисол аз ҳама ақидаи салафии худ баргаштед? Мо гуфтем ки ҳамонҷо рафтем бо ҳамин хай бо ҳамун муноқиша буда. ҳамин хай ҳар ка ҳамон ақидаи худаш буда дига чи касе ки бошам дига мо мақсад ки ба ягон кас кор надорем. мегем ҳамин чизе ки хай ҳамин бобо бибимон кадан рафтан ҳамира дин донистан мазҳаби имоми аъзам ҳамина гирифта мерем. ягон дига аз падару бобо ҳама мондагиста ҳамира мегирем мерем. ва бо мегӯем ки ҳаминҷа дам ҳатто мо вақти пешам бо худмон ба як ҷиҳате бо мубориза мебурдем. солое ки дар ҳамин ҷо будем, шахсан ман худам ҳозир бо наҳзати исломӣ бисёр мардума фитна андохта, сай мардума фиреб карда ба дурӯғу ҳамин хел бисёр як равияи бо бегонаи ба мо шиъра ки бисёр интишор додан ва мо худмон шоҳидем ин чиза. Чанд солҳои пеш буд, як 12 сол пеш хел ё 13 сол пеш вақте ки дар Тоҷикистон будем, шахсан ман худам ва хонаи Ҳиматзода мегуфтан яке пешвои ҳамин мо хонааш рафтем ба ҳамин сабабе ки чира гуфтем ки равияи бегона ҳамон вақто
و گپ در مسئله حزب نهضت اسلام میروه که یک پیشواش همون بود. ما در اومدیم گفتیم که همین خیلی حزب شما بسیار یک رویه بیگانه قطعی یعنی شیعه را همین را پهن کردی سای و اون کسا هم اعتراف کردن که واقعا هم گفت همین چیزا را میگفتن که همین چیزا بود است در حزب ما. بس سببش هم گفت که در همین حزب ما چخیلی که ما گفت تحقیق کردیم بر اومدیم شیعه هستن 3 گروه و 3 با 3 سبب شیعه میشه. یکی به سبب سیاسی که سیاستی که ایو طرف دستگیری شود چون شیعه اعلان کردگیان بین همون شیعه میگن. دوم گروه گفت که به سبب پول شیعه شدگیان و سوم گروهش گفت هست که واقعا هم اعتقاداً شیعه شدگیان. این تقسیماتی بود که همو همتزاده در نزد ما همین کدگی بود که همین چیزا و از اون جمله با اونا هم گفتنیم که یگون رویه که شیعه یا که دیگر رویه بیگونه ما دست کشیم اینو یگون فایده نیست. اینو همو با همو مذهبی امام اعظم که پدر بابای ما بودن ما هم مذهب پیش بگیریم بریم و در عبودی کشورمون جهد کنیم و کوشش کنیم و باز هم باشه رحمت میگیم به پیشوای ملت که همین اقدام گرفته. ما گشت اومدیم بعد 10 سال در فکر خیال منابع میفتیم ما در کی وجو همین میموریم میریم و وطن نمیبینیم. ما هم که همین چیزی که من حاضر حس کردم همین خرسندی و همین چیزا میخوام که با دیگر جوانان هم بیان با مثل ما با پیش ویش با پدر مادر ویش از زن و فرزند از خیش تبور ای وطن بیان بگردن بیان یگون گپ چیزی که چیز دروغی که اونو پهن میکنن در اونجا یا هم یگون چه اساس نداره. میخوایم که بیان وطن رو آباد کنن در وطن زندگی کنیم. یکی میگم من که همین قدر 10 سال نبودم امروز آمدم الحمدلله شدم اومدگیم یگون فشار و یگون تعقیب نیست هم خیش تاور خرسند هم ما همین چیزا گفتنیم. اینا ما با خدا قسم میخورم با یگون گپ پست بلند مورانا گفتن یکنی ماشی چیزی هسته مثل همین روی قانون به احترامی هم نشید یگون وای نبود. همین مثال دروغی میگفتن که در MVD مقصد ما میشنویدیم که در اونجا که ایو خدا را هم حقارت میکنن پیغمبر هم حقارت میکنن همین چیزا دروغ دیدیم. همه آزاد نماز میخونن حتی همه در کابینت هم اومدیم قرآن به زبان تاجیکی ما مسلمان میگن. همین چیزا را بسیار وای بسیار از پشفی سوخته و همین وهیمن کدام مردم میترسونن. بسیاری مردم این چیزا میترسن.